Ole, tuntu mahian popping water balloon hei kan ti don ania tutorial. Ni balloon a hian tui kan thun khata. Ichon camera hi Nikon D72 nia. Setting hi kan han soi lenga. Ama sabera chuna mo ta hi continuous mo ta khang kan da anga. ISO hi hei khol tur te leka zat ni vela kan da nga. Aperture ka 2.8 ta. Tichuan shutter ka 1/4000 vela kan da don ani. Kami ka kan da sam do chuan hi nge ni la point phan ang khan om thei chu wang chuan arang thei ang berak te turin 1/4000 vela kha kan da don ani. Tichuan hemi alen se hi a focus mode hi manual da bok tur ani. Chu kan lo shem se don dia.